menta kasi hat majai ka khat pratarek rampang kabade kasngi yo Markasa ki sengsan perthai jong kamau thar ration constituency ki lahir sha Markasa pan pensha shi ki pai pai ki matre kam bat kathong ka bakidan na ka benta ka ni election MDC ka ban salong shen ha ka te kasngi ka National People's Party ka dei ka ban ningkong ban pensha ye ki mat yele election ha ka te kasngi ki nong yelam jong ka party ki la ai jingkran ki long ka kong bai Linda Lingdo uba ap sharai lang siem bat uba sharai lang wajri ukertong MDC jangka party. Ang sandulong katada kalangbu unanseng ya gano ke party uday yunu po megalawan baru sen ya gano ke party berkat kantame benyara ya urut ripat ni kumaong gipareng ki tribal kuno banada kantam ya keserkar India lara kale ya gano kakam kihap kuno bendida yada ya kiripat lane kita tribal unoy unong sang ng party wen kataong tumu punji mo yung symbol ang kalama ong ng MPP kipo dagadur ong kakot pidamentip baka percaya menta kran kajing start pimla bendi hano kata kadoi ka ong tulu bat kata ka umut lani kata ka ong perkat ong nong yalam bu usabu ya ka simbol ong kakot kadang kam ya bi berokol menta kikon gitu yang idi bendi tre bola keleng kuno balwara bam ya kikon bat kantam ban penang pensat ya kikon halon kata konoren uni nang yalam usabu da ka simbol ha kakon